Bai, lasai. Egun on guztioi eta ongitorri gaurko agerraldira. Ohikoa den bezala gaurko Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman aurretik COVID-19 inguruan aipamen bat egin nahi nuke. Hildakoen etxekoei eta gertukoei gure doluminak adierazi nahi dizkegu eta bestelako kolpea edo gaixo daudenei eta bestelako kolpea jasan dutenei gure gertutasuna adierazi nahi genieke. Momentu gogorrak bizi ditugu oraindik eta ahalegina egin beharrean gaude txertaketa denei iritsi bitartean. Beraz, Gipuzkoarrei eskatzen diegu orain arte bezala eusteko babes neurriei gutako bakoitza babestu eta gure ingurukoak ere babesteko. Bi gai gaurkoan jorratu dituguna Gobernu Kontseiluan, lehenengoak zerga alorreko neurriekin zerikusia du eta bigarrena COVID-19 partearekin gure baliabideetan. Zerga alorreko neurriak, lehenengo gaia, foru dekretu araua onartu dugu gaurkoan, aurretik eman dizuegu gaur onartu dugun hainbat neurriren berri, baina bestelakoak ere jaso ditugu gaurko foru dekretu arauean eta horiek guztiak azpimarratu nahi nituzke. Gutxienez, 4 bai azpimarratu nahi nituzke, importantea dialako, garrantzitsua dialako momentu honetan. Alegia, COVID-19 inguruan jarduera ekonomikoa eta bestelakoan zaurgarri aurkitu direnei laguntzeko neurriak dira, alegia behar handiena dutenei laguntzeko neurriak dira, batipat autonomoak eta enpresa txikiak. Eta horiei zuzendutako neurriak dira gaurkoan foru dekretu arauan onartu ditugunak. Bai aipatu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek adostutako neurriak direla eta noski Eusko Jaurlaritza honen berri du. Lehenengoa, 4 aipatu nahi dizkizuet, lehenengoa, autonomoen inguruan, 2020 urtean zehar egin genuen bezala, 2 hiruhilekotan ordainketa zatikatuak egitea salbuetsita edukiko dute. Bigarrena, alokairuei dagokienez, eta honen inguruan ere informazioa jaso zenuten, baina gaur foru dekretu arauean horrela jasota dago, bereizten dugu alde batetik PFSA eta bestetik sozietateen gaineko zerga, eta hemen laguntzen deguna edo babesten deguna da justu jarduera ekonomikoa dagoen edozein lokal alokatzen denean, lokal horren jabeari alokairuan duen lokal horren beherapen horretan lagundu egingo zaio. Eta hor, sistema mixto badago, bai? Alde batetik PFS eukiko genuke eta bestetik sozietateen gaineko zerga eta azaltzen ahal eginduko naiz, egia esan, nahiko komplikatua da zerga alorreko edozein foru arau, baina hemen saiatuko naiz ahalik eta modu xehean edo arinenean esplikatzen. PFS-ari dagokionez, beherapena bere osotasunean gastu bezala aplikatu ahal izango dute, bai? Bere osotasunean. Nahikoa ez baldin bada, kenkari bezala aplikatzeko aukera izango dute. Eta hala eta guztiz ere, nahiko kuota ez badute, hurrengo urtean aplikatzeko aukera izango dute. Horregatik sistema mistoa, bai? Beraz, PFS-ean jabetzak alokatzen badu lokal bat, jarduera ekonomiko bati lotuta, beti jarduera ekonomikoari lotuta. Lehenengo, gastu bezala aplikatuko zaio beherapen hori, bere osotasunean, nahikoa ez bada, kenkari bezala, eta hala eta guztiz ere nahiko kuota ez badu, hurrengo urtean aplikatzeko aukera izango du. Sozietateen gaineko zergan, hemen ere, beherapena bere osotasunean gastu kengarri bezala aplikatzeko aukera izango dute. 2 baldintza bete behar dira, hau onuradun izan ahal izateko. Alde batetik, 2021ko urte guztian zehar gutxienez 3 hilabetez aplikatzea beherapen hori, alegia alokairuaren beherapena gutxienez 3 hilabetez mantentzea, eta bigarrena bestelako konpensaziorik ez egotea, alegia ez alokairua igotzea hurrengo hilabeteetan. 2 baldintza horiek beteta, PFS-ean eta sozietateen gaineko zergan beherapenak aplikatuko dira.
Hori alokairuari dagokionez, eta berriro diot, eta hau importantea da, beti jarduera ekonomiko batek egon behar du tartean. Hirugarren gaia, hau aurreko astean azaldu genuen, tiket bairi lotuta dago, azaldu genizuen informazioa ematen genuela, baina gaur foru dekretu arauan jasoko zela, eta horrela egin dugu, alegia tiket bai sistema borondatezko epean abian jartzen duten guztiei azaroaren bata baino lehen, kenkaria emango zaie 160ko kenkaria inbertsioari dagokionez. Alegia, tiket bai sistema ezartzeko inbertsioa egiten dutenei 160ko kenkaria emango zaie 5.000 euroko muga batekin. Eta kenkaria PFZ-an eta sozietateen gaineko zergan aplikatuko da, inbertsioa ordaintzeko. Lehen aipatu dut, baina hemen ere baldintza bat jarrita dago, eta da azaroaren bata, baino lehenago abian egon behar dela sistema hori onuradun izan ahal izateko. Honekin bilatzen dugun helburua alde batetik prozesua bera aurreratzea da, noski, ze badakizue 2022tik aurrera beharrezkoa izango dela sistema hori abian jartzea, baina honekin bilatzen duguna da aurreratzea borondatezko epean eta horregatik saritzen dugu. Alde batetik digitalizazioan asko lagunduko du, informazioa biltzeko ariketa handi bat izango da, eskuragarri izango duen edonork informazio hori, eta hirugarrenik zerga iruzurraren kontrako ariketa potente bat da. Eta inbertsioa, lehenoa aipatu dudan bezala, segurazki daukagun kenkaria handienetako bat, 160 arte inbertsioa ordaintzen laguntzen duena. Laugarren gaia, foru dekretu arau honetan jasota dagoena, COVID-19 lotutako gastuak edo inbertsioak ordaintzeko kenkari bat izango litzateke. Alegia, 2021 urtean zehar, jarduera ekonomikoa berriro abian jartzen duten autonomo eta enpresa txikiei, beren inbertsioa 10%ean kenkari bezala aplikatuko zaie. Eta horrek muga bat ere badu, 5.000 euroko muga izango da, alegia, inbertsioaren 10% beraz kenkari bezala 5.000 euroko mugarekin. Hori, jarduera ekonomikoa berriro ere abian jartzeko. Beti ere, COVID-19 lotutako inbertsioak izango dira, noski. Manparak erosi behar balin badira, edo software berezi batean inbertitu behar balin bada, erreserbak egiteko, edo dena delakoarentzako, horretan laguntzeko sortu dugu laguntza hau. Kenkaria aplikatzeko jarduera nabarmen murriztu izana argitu beharko da, alegia egiaztatu egin beharko da, 2020 urteko eragiketa volumena 2019koa baino 125 txikigoa behar du izan, eta 2020 urteko kontabilitate emaitza edo etekin garbia 2019koa baino 150 txikiagoa gutxienez. Baldintza hori beteta laguntza hauek eskuratzeko aukera izango dute, edo kenkari hauek aplikatzeko eskubidea izango dute. Neurri hauek guztiek garrantzi handia dute. Alde batetik adostasunaren eskutik iritsi dialako, alegia. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek adostu dituzte, Eusko Jaurlaritzarekin batera, guk COVID-19ak gurera sartu zenetik beti esan dugu Gipuzkoako Foru Aldundia laguntzeko egongo dela, bere eskumenen barruan beti egonda laguntzeko, dago eta egongo da etorkizunean ere. Gu daukagun baliabide importantenetako bat noski, gure zerga sistema da, gure sistema fiskala da, eta horren eskutik laguntzen jarraituko dugu. Kasu honetan, foru dekretu honetan, 4 puntu jorratu ditut, COVID-19ari aurre egiteko jarduera ekonomikoa dutenei batipat autonomo eta enpresa txikientzako zuzendutako laguntza dira, behar handiena behaiek dute, eta uste dugu benetan, onuragarri izango direla eta laguntza handia izango dela. Eta berresten dugu, Gipuzkoako Foru Aldundia berresten dut daukan konpromisoa, COVID-19aren aurrean zaurgarrien izan diren kolektibo guztiekin. Besteak beste, batzen dut, autonomoak eta enpresa txikiak. Hori beraz, gaur foru dekretu araua onartu duguna, lehenengo gaia, gaurkoan jorratu duguna, eta bigarrena, ohikoa den bezala, COVID-19aren partea den berri emango dizuet, gure baliabideetan egoera zein den jakin dezazuen. Zorionez, gaur egungo egoerak ez du zer ikusirik duela hilabeteko batzuetako egoerarekin. Adinekoen egoitzetan adibidez ez dago erabiltzaile bakar bat diagnostiko positiboarekin, bat ere ez, eta langilei dagokienez 2 lagun daude diagnostiko positiboarekin, Gipuzkoako 2 egoitzatan. Gainontzeko baliabidei dagokienez, eguneko zentroetan ez da positiborik atzeman.
Desgaitasuna dutenei arreta emateko zentroetan ere ez da diagnostiko positiborik atzeman. Gizarte inklusioan azken astean positibo bat atzeman da eta adingabeetan 4 positibo atzeman dira. Noski hau edanak atzematen ditugu PCR probak egiten jarraitzen dugulako, alegia naiz eta txertaketa prozesua amaituta egon egoitzetan eta besteetan lehenengo fasearekin bukatu dugun bigarren txertoaren zai dauden arren PCR probak egiten jarraitzen dugu. Badakizue Gipuzkoako Foru Aldundiak ez duela lan hau bakarrik egiten, alegia diako profesionalekin batera egiten degula, eta 117.600 PCR proba egin ditugu gaur arte, eta joan den astean 2.317 PCR proba egin genituen. Erabiltzaile eta langileen artean. Beraz, jarraitzen dugu PCR probak egiten. Lehenago ere aipatu dut, baina aipamen berezia genen nuke txertaketaren inguruan, behin eta berriz aipatu dudan arren daukan garrantziagatik bai esan egoitzetan txertaketa prozesua amaituta dagoela, bai langilei, bai egoiliarrei dagokienez, eta pasaden ostegunetik Pfizerren bigarren dosiak jartzen hasita gaudela, gainontzeko baliabidetan, eguneko zentroetan, desgaitasuneko eta osasun mentaleko erabiltzaileetan. Lehenengo dosia beraz guztiei jarri zaie, 2.834 dosi jarri ditugu eta bigarrenarekin jarraitzen dugu. Horixe beraz, gaurkoan jorratutako gaiak, jarraian gazteleraz laburpen bat egingo dizuet. Bien, son 2 temas los que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. El primero tiene que ver con un decreto foral norma de medidas fiscales y el segundo, como es habitual, el parte del COVID-19 en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Durante las últimas semanas se ha estado hablando de varias medidas fiscales que se iban a aprobar en la Diputación Foral de Guipúzcoa y que se han ido trabajando tanto con la Diputación Foral de Vizcaya como con la Diputación Foral de Áraba. Decirles que hoy en el Consejo de Gobierno se ha dado luz verde a este decreto foral norma, que son medidas fiscales para hacer frente al COVID-19, para ayudar a los sectores más desfavorecidos en el ámbito económico, como son las personas autónomas y también las empresas pequeñas. Son medidas especialmente dirigidas para estos colectivos. Voy a abordar 4 medidas fiscales, las que considero más importantes. La primera tiene que ver con las personas autónomas, al igual que se hizo el año 2020, van a estar exentas de realizar los pagos fraccionados durante los 2 primeros trimestres del 2021. Es una medida que se adoptó en el 2020 y que seguiremos adoptando en este año 2021. Los 2 primeros trimestres van a estar, por lo tanto, exentos de realizar los pagos fraccionados. La segunda medida que hemos aprobado en el decreto foral normal de hoy tiene que ver con los alquileres ligados a actividad económica, siempre ligados a una actividad económica, tanto en IRPF como en el impuesto de sociedades. Bien, en IRPF tenemos un sistema mixto. Primero, la rebaja que se hace en el alquiler se considera como gasto deducible. Si aún así no es suficiente, se aplicará como deducción. Y si aún así la cuota sigue sin ser suficiente, es decir, si la cuota que se tiene que pagar no es la suficiente, se podrá utilizar en el ejercicio siguiente. En el impuesto de sociedades, los arrendadores también considerarán la rebaja como gasto deducible. La rebaja en su totalidad será un gasto deducible. Para aplicar estas medidas hay que cumplir 2 requisitos. El primero de ellos, que a lo largo del 2021 estas medidas de rebaja en los alquileres se apliquen durante al menos 3 meses. Y el segundo, evidentemente, que no tengan una compensación más tarde, es decir, que luego no tengan un incremento en el alquiler que se les aplica. Tercera medida que se contempla en el decreto foral norma que aprobamos hoy tiene que ver con Ticket Buy. Lo dimos a conocer la semana pasada. Es una deducción del 60% en la inversión que se tiene que hacer para ponerlo en marcha. Saben que estamos en un periodo voluntario precisamente para incentivar que Ticket Buy se ponga en marcha durante el 2021 sin esperar al 2022, que será entonces ya obligatorio. Aplicamos una deducción del 60% con un límite de 5.000 euros en la inversión para poner en marcha el sistema Ticket Buy. Software,
máquina registradora, ordenador, lo que haga falta. El objetivo, como les decía la semana pasada, es por una parte la digitalización sobre todo de pequeñas tiendas, por otra parte también la información que se pueda almacenar de manera mucho más ágil y evidentemente también la lucha contra el fraude fiscal. Y cuarto punto que hemos contemplado en este decreto foral norma tiene que ver evidentemente también con el COVID-19 para favorecer el retorno a la actividad este año 2021 y vamos a aplicar una deducción del 10% en todas aquellas inversiones que se realicen para hacer frente al COVID-19. Por ejemplo, la compra de mamparas, la compra de software para reservas online y demás. Todas esas inversiones que se hagan para hacer frente al COVID-19 tendrán una deducción del 10% con un límite de 5.000 euros. Bien, segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy, como todas las semanas también es un parte del COVID en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Decirles que no hay en ningún caso ningún diagnóstico positivo en las residencias de personas mayores, las personas residentes. Ninguna persona residente ha dado positivo. Sin embargo, hay 2 personas trabajadoras que han dado positivo en 2 residencias de Guipúzcoa diferentes. En el resto de los recursos no se ha detectado ningún positivo en los centros de día, tampoco en los centros de atención a personas con discapacidad. Sin embargo, tenemos un positivo en inclusión social y 4 en atención a menores. Decirles, por tanto, que seguimos haciendo un enorme esfuerzo para la detección de estos diagnósticos positivos con las pruebas PCR en colaboración con la DIA y decirles también que al mismo tiempo seguimos con la vacunación, con la inoculación de la vacuna Pfizer, la segunda dosis que se está administrando ya a usuarios de centros de día, discapacidad y salud mental. La primera dosis se aplicó a 2.000 o se inoculó a 2.834 personas y seguimos con ese proceso. Hortik aurrera, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Edo noiz hasiko dan? Bueno, ni realzalea izanik ulertzen dut jendeak gogoa duela txertaketa edo anoetan izatea edo realearenan, baina esan beharra daukat arduradun politiko bezala hemen benetako garrantzia duela txertoa jasotzeak. Eta guk baliabideak prest dauzkagu, bai Gipuzkoako Foru Aldundiarenak eta baita bestelakoak ere, datozen egunetan prest egongo dira, baina berriro diot importantena txertoa jasotzea da eta berdin du non. Zuzen ere nik datuak nahi nituen, lekuarena niretzat etzan garrantzitsua, igual gaizki formulatuet. Noiz hasiko zarete baimena baote dagoen eta denak AstraZeneca izango diren, Pfizer zer dakizute? Gu, berriro diote, importantena txertoaren kontua da, gero anoeta edo realearenari dagokionez, gu daukagun prebizioa da 8.000 lagunek edo jasoko dutela bertan txertoa, bai? Datozen egunetan jarriko da hori martxan, baina nik hori ere neurtu nahi nuke informazioa alegia. Importantena da txertoa jasotzea eta berdin dio ze baliabidetan. Eta oso ondo formulatu duzu, baina nik ez nuen zoregatik esaten orokorrean badakit jendea irrikitan dagoela bertan egitea eta uler nezake, baina benetan importantzia edo benetako garrantzia du txertoa jasotzeak eta berdin du nun. Orduan, gu alegina handia egiten ari gea, Gipuzkoako Foru Aldundia alegina handia egiten ari da bere baliabide propioekin, badaude bestelako batzuk reala adibidez laguntzeko prest daudenak eta ongi etorria da noski laguntza hori, baina datozen egunetan horren berri emango dugu lasaian. Eta bestelare, esan, Gipuzkoako Foru Aldundia orain egiten ari den bezala, laguntzeko prest egongo dela. Nik uste prozesu hau azkarra izango dela, txertaketarena, behin argi berde guztiak egonda, berme guztiak, segurtasuna eta lasaitasuna helaraz eta jendeari, txertaketa prozesu azkar jongo da eta gu laguntzeko egongo gera. Bien, les decía que lo más importante en este momento es recibir la vacuna y no es tan importante dónde se vaya a inocular la misma. Decir que tenemos todos los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa preparados para inocular las vacunas a quien se considere, bien, a usuarios y trabajadores de nuestros recursos, evidentemente. También decir que la Diputación Foral de Guipúzcoa está para ayudar, así como la Diputación, la propia Real Sociedad también está dispuesta a echar una mano en este proceso y, por lo tanto, en cuanto se pueda poner en marcha, lo haremos. Pero, insisto, lo más importante es
la propia vacunación, da lo mismo en qué lugar. A partir de ahí, pues que tanto la Diputación como la Real u otros colectivos estén dispuestos a ayudar, evidentemente en este proceso pues será de gran ayuda. En los próximos días se dará a conocer, pero bueno, pues tiene una capacidad importante y va a ser una ayuda importante también para la Diputación. Pero la vacunación está garantizada y lo haremos en un recurso o en otro. No podemos decir que Osakidetza ya dispone de tantas dosis que recibe la Diputación y no. Vamos a ver, nosotros lo que sí tenemos es la garantía de que vamos a disponer de esas vacunas para inocularla a usuarios y trabajadores de nuestros recursos y que lo vamos a hacer de manera muy rápida. Eso lo vamos a hacer y lo podemos garantizar. No hay problema de suministro. ¿Pero la vacunación de 8.000 personas en el Real Arena está ya confirmada o el acuerdo no está cerrado? A ver, insisto, yo creo que lo más importante es, y voy a ser insistente, pero entiendo la emoción, ¿no?, de recibir la vacuna en ese lugar, lo entiendo, pero de verdad que lo más emocionante y lo más importante es recibir la vacuna. Por tanto, como institución debo decir que tenemos recursos suficientes para poder inocular esa vacuna a todas las personas usuarias y trabajadoras de los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que lo vamos a hacer y evidentemente estamos trabajando con la Real Sociedad también para poder utilizar otros espacios como pueden ser el Real Arena. Pero bueno, lo daremos a conocer en cuanto tengamos toda la información. Pero insisto, lo más importante, lo que debe comunicar la Diputación es que esa vacunación se va a hacer, que lo vamos a hacer con todas las garantías y con toda la tranquilidad, es lo que queremos transmitir y que a partir de ahí el lugar, a pesar de que pueda tener su magia, pues es en este momento pues igual lo que menos importa. Lo más importante es protegernos frente a la enfermedad y eso lo vamos a garantizar. Efectivamente, lekua bine importanteagoa dela, modu masiboan egituko aukera emango duela anuetak, ez? Zuen beste real zaliontzat igual izango da garrantzitsu hori, baina modu masiboan egituko aukera edukiko dela dosiak edukita. Hori da gizarteak jakin eduena, nik uste lekua baino gehiago, ez? Bueno, nik uste Gipuzkoako Foru Aldundiak bere erabiltzaile eta langilei modu masiboan txertaketa jarri diela, txertoa jarri dizkiela orain arte. Alegia, egoitza guztietan oso azkar egintzan txertaketa, Osakidetzarekin batera, bai erabiltzailei eta bai langilei dagokienez, eta gainontzeko baliabidenetan ere berdin ari gera. Orduan, erritmoa oso azkarra izaten ari da. Eta behar ditugu azpiegiturak noski, eta baditugu txertoa behar genituen, etentzen txertoaren kontu horretan, gogoeta bat egiteko beharra ikusi zutelako osasun agintariek, baina berriro diot, hemen abiadura eta hornidura ez dago zalantzan, ez da egon eta ez da egongo, beraz, bestelakoa azpiegitura kontu bada, baina ritmoa oso azkarra izango da eta izan da orain arte ere. Bi galdera ditute hartu dezuen laugarren neurriaren bueltan, esaten zuen jarduera ekonomikoa berriro ere aktibitatera itzultzen laguntzeko. Esan nahi du lehendikan martxan nuen behar zuen jarduera badala, ala inork pentsatuko balu aurrerantzan jarduera bat martxan jartzea horrek ere laguntza izango luke? Laguntza da 2021 batean zehar norbaitek inbertsioren bat egiten balin badu. COVID-19 aurre egiteko 2021 bateko inbertsio hori lagunduko da diruz. Bestelakotan ez dago balantzarik. Berdin dio... Hemen ematen du eten bat egin dutenek jasokutela laguntza, ez? No. 2021 bata askorentzako berriro indartzeko urtea delako, baina ez du esan nahi eten bat egon behar denik aurretik ere. Ez du esan nahi horrelakorik, ez da gutxiago ere. Baina inbertsio batzuk adibidez, manparana esan dezu ez, manparaen kasua. Batzuk eginda daukate inbertsio bat 2020an zehar, manpara, igual, simple batzukin edo, baina 2021 batean ikusten dute egonkorragoa egin behar dutela. 2021 bateko inbertsio hori lagunduko zailei manparen bitartez edo dute jarduera ekonomiko bat, eta erreserbak orain arte egin dituzte modu orain arte bezala, eta 2021 batean ikusten dute bestelakoan egin behar dutela. Online, software berezi batekin, eta hori da lagunduko dana. Alegia, ez du zertan etenda egon behar, baina bultzada bat emateko jarduera ekonomikoari 2021 batean. Agian horrela esan da, hobeto ulertzen da, bultzada berri bat emateko 2021 batean jarduera ekonomikoari. Beraz, ez du zertan etenda egon behar, baina noski 2020an sekulako kolpea jaso dute. Kolpea handia, eta orduan, hori da pixka bat islatu nahi genuena. Alegia, jasotako kolpeaen ondoren berriro abian jartzeko edo berriro indartzeko horretarako zuzendutako laguntza dira. Eta jarduera 21 batera hasi nahi duenak, hasi?
2021 hasi nahi duenak inbertsioa egiten baldin badu COVID-19 aurre egiteko noski laguntza edukiko du beste lakoek bezala. Eta beste galdera, esaten duzue 125ko jaitsira izan beharko lukela 2020ko eragiketa volumenarekin alderatuta. Zer esan nahi du horrek? Diru sarrerak, irabaziak... Negozio volumena da. Alegia, 2020an daukan negozio volumena, 2019arekin alderatuta, 125 baino bajoa baldin bada, 125 gutxitu baldin bada gutxienez, orduan lagunduko zaia. Hor bi kontzeptu daude. Nere ez jakintasuna da, non neurtzen da, diru Leno esan dizute, fiskaltzako edo fiskalitateko arloak benetan konplexuak izaten diala, eta orduan azaltzeko ere zailtasun handik egoten dira. Baina, nik leno, hau, aipatzen dituen laguntza hauek dira COVID-19aren gastuak, ez, eta orduan, kenkariak aplikatzeko garaian. Zuk esan diazu, barkatu, Haro, zuk galdetu diazu, leno, eta oker erantzun dizut, esan diazu, kenkari hori aplikatuko altzaien 2021an hasi direnei. Nekez aplikatuko zaie, baldin eta eskatzen baldin bazaien baldintzetako bada 2020an baino jarduera txikiagoa eukitzea. Beraz, 2021an abian jartzen dutenek ez dut eukiko. Nik hori gaizki esan dizut, bale? Bitak baldintza batzu bete behar dialako eta beste zuk aipatzen dezun hori. Alegia. Baldintza hauek dira, alde batetik, 2020, hor daude bi kontzeptu, alde batetik negozio volumena eta bestea etekin garbila. Gauza bada negozioa, zenbateko kaja egin duten eta bestetik etekina zenbatekoak izan diren. Kontzeptu desberdina dira. Orduan, negozio volumenari dagokionez, 2019koa baino 125 txikiagoa baldin bada, hori da baldintza bat, eta bestea da etekin garbia 2019koa baino 150 txikiagoa baldin bada gutxienez. Bi kontzeptu horiek dira. Negozioa alde batetik, negozio volumena, eta bestetik etekin garbia. Lehenengoari 125 baino gutxiago gutxienez, eta bestea 150 baino gutxiago gutxienez. Eta lehen esan dizudan hori, nekez aplikatuko zaio 2021an abian jarri duen bati, ze ez dauka baldintza horiek betetzeko inolako aukerarik, negoziorik ez dulako izan 2019an. Bai, oraingoan argiago azaldu dudalakoan, eskerrik asko. Bai, honi lotuta, WhatsAppetik jasotako galderetan, zer irratia galdetzeu, ¿podemos tener una estimación sobre la cuantía que las medidas pueden suponer en inversión a la Diputación? A ver, es muy difícil hacer una estimación, puesto que no hay antecedentes. Y es muy difícil hacer una estimación de cuántas personas se pueden acoger a este tipo de medidas. Nosotros cuando hacemos un decreto foral norma, evidentemente hacemos una estimación económica, pero no suele ser fiable en ningún caso. Además, solemos hacerla siempre al alza. Y en este caso, insisto, igual que decía con Ticket Buy, cuántas personas se van a acoger a esta deducción del 60% es muy difícil de saber, es imposible. Por lo tanto, hacer una estimación también sería hacerlo muy a la ligera y no voy a cometer ese error. En cualquier caso, todas aquellas personas que cumplan, aquellas autónomas, personas autónomas y pequeñas empresas que cumplan con las condiciones, evidentemente se acogerán a estas deducciones, a estas ayudas, sin contemplaciones y sin límites. Es decir, no tenemos un límite, una cantidad económica máxima. No, todas aquellas personas que tengan su derecho, que tengan derecho, podrán acogerse a ellas. Eta, turismoekin lotutako galdera bat. Con la polémica abierta en relación a la visita de turistas extranjeros a las islas u otras capitales en España, ¿tiene la Diputación constancia de la llegada de turistas o visitantes extranjeros a Guipúzcoa? Y en concreto, ¿se tiene constancia de la presencia de franceses en localidades guipuzcoanas? A ver, la constancia que tenemos al respecto es la que hemos conocido a través de los medios de comunicación. Y en cualquier caso, yo lo que sí voy a decir es la Diputación desde un principio está insistiendo en el cumplimiento de las medidas tanto de protección y las medidas de movilidad para protegernos a nosotras mismas y proteger a nuestro entorno, y las medidas, a pesar de que en nuestra comunidad autónoma vasca son de aplicación únicamente para las personas residentes aquí, la lógica dice y la coherencia en la política dice también que se deberían aplicar a todas las personas, pero a partir de ahí nosotros no tenemos capacidad para hacer frente a una cuestión así. Yo creo que la responsabilidad individual y colectiva son muy importantes, también en este caso, sean ciudadanos y ciudadanas de nuestro territorio o no. Yo creo que en una pandemia mundial como la que estamos, siempre hemos insistido en la responsabilidad individual y colectiva y, evidentemente, yo apelaría también a eso en este caso.
Bestelako galderarik ez dago, beraz, honekin amaituko genuke, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.